The Joint Committee of Local People on Kenchi Hydro Power Project agak arpo trek unailar arajar apusau kelawan bani kendu iu menteri ketenat penmi boarding gejela OAT Mandal. Ban kentu na kesorkar bagan sedang no eka Kenchi Hydro Power Project. Habakran ni kelat patai kubor uba azandi berthong ula ong bakum kinong song ngak negatan. Kikwa baga sorkar kan pendap no eka nega project namarkan long kejingkerku ya negatan. Uba azandi berthong uli thuak banakal yang kesorkar keladak bansoi ya kesas skular bat ke MS Arena Private Company mendok kesenam arajar henyau. Redangsyan kesorkar kelap pendam no ya kanega kesas skular bat ha ubnai leber kesenam arajar arpusau kanega kenhuan kelawan bani kendu ba kan kerpat kesorkar ba amdai ban pendu kanega project kebalamang ha kanega tan. Ula benrap bah kanega jingi kendu nakal yang kesorkar kelai thuak ba kesorkar kelap pendam tang ya ke MOU ndrai om ya ke project. Kumta, kilawan biang ban kentu no menteri ban sedang nok kam kloy ke project. Kam tambah kejela kadang dapat yang duna ya ke boarding elektrik. Uba merthong uli tho bahagian kejing kendo nak liang menteri uli tho bagathong jong kesorkar kalong ban penurlong yang ke project. Ban mentagarang wat kilat kelenti ke biang kenang bahagian ke project kan omsa tang manusia soi ya ke sekular. Nrai ban la ban penurlong no ya ka. Hadirin kata jaga di project la depan scrap dakanika government haginiki kendiat penai keladan. Ya badai bagani nak liang jungi haka new penai mas jong mentau senam ngirawan ban kendu ban ngilar request jaga sorkar bakam dei ban scrap dengan project margani ke project kan long ke jengkepu pokraw ya katong kan hang jungi. Ya badai bagani nak liang sorkar kala kular yengi bakam kanam scrap ya kenika project mereka scrap tang ya ka MOU bedeng jong company baka government riasan yang gitu. Din ketu nagaliang jungi ngatawa pa ya kini project daipan stang nok roy biang sisin nang makan long kejing bentoy nak banta ki pajpa jong katong kathai jungi pada saya ke celah ibar roy nama kum bagi banta ke celah mikla jungi kadon kejing kedu boarding ke besar kai adalah poetang naduk penai Oktober seneng ter haduk penai April kumdu de nagaliang jungi la kapat yang sorkar pakadai ban lek kloy hak badai bani banta de nagaliang jongka sorkar katum kejing kedu ke jungi ya isa Kapan nak liang jong sorka ngibu fast purity nak banta ketika Kenchi project pakin yo bande nak jong ne korman banta nak banta kani nak liang jong komen kandang page benia namar ba kam kwa shu ban ju sign tang ki MOU kumba long gini ki aku sedang beradab long ban ki pro tli ki MOU la shu scrap namar ba kam la ban ki company ku chuan ban soi MOU ndrek dalam la ban pentrai kani project ke korman ke pemerintah orang ba extend ba sign ya MOU kadai bai kata ke company kadai ban la ban execute ya kata ka jingtrai ke paki kwa ya biasa lor kata ka pemerintah nak liang jong sorkar ka kwa ban pentikna ba kan ke project kan yaj baik sin balak soy ka MOU hadu mentah ka nak liang jong korman kadang explore ya ki lat lenti kumno bakala ban le hadu kata ka pemerintah ka bakala ban bagan ini project kan ya bisa perang. Tapi nak liang jung di war minister ida kular yang iba insai kendu yu chief minister kepada bagan ini pan kampen state ya kena kam agi pada bagan ini ka project jungi bat nginang ya communicate hak pada bagan ini ka kam nak pos ke pol pan penting kenapa bagan ini